Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyo. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na. Shout out man kada June Soriano, Rafael Costales, Julita Flor, Beatrice Rillera, Veslen Rillera, Delia Soriano, Contessa Alonia ken kada kay amin anaayat amang tartarabay kada iti drama mi dito'y channel tayo at Jor Drama Tips TV. Ket ita adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Paimportante. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nangankan, Karen? Apay damagin nyo? Mangankan ko na yun o damakan. Tangsit da ito manugang mi Apay akasta ti panangkit tayo kanyak? Ay awan. Sige, panawan ka pa'y balasang ka. Apay da ito alaklakayan ta damagdamagan na no nanganakon. Bibiyang na nga ta. Just kay. Anyat ko na tinangsitan na ka ni Karen. Uwain bakit? Anya nga min ayati naramid mo. Linamag ka no nanganay. Tano saan pa ikat ibaga kumaam manganay. Di na magmula ang tinangsitan na kaan. Ay nagimportanti mo tanday tatao. Wan nga raw. Nagalas ti panagsungsungbat na. Balasubas abanugang. Siyakman ti mangdamag no nanganan. Ay saanan bakit? Amangan no aga pa kayo pa Ay patapwagag no tangsitan nak dito nagtipagtangak. Ay unay daytan kaka. Apag isaw, nakatugaw ni Karen dito sa alas. Ada ka magayam dito'y Karen. Nangankan. Una nang nalpasan. Kunaknusan ka pa nangan. Ta nagbasik mo ten tinabatingan napoy kun sidaan. Dandan ni awan na bate. Kat ininawan yung matlaang dagiti nanganan niyaw. Kan naugasan ka di mo lang dagiti kasirula nga awang kargana. Kuha na nang, saan pa'y? Anyat ko ngay. Nakapalpa ka mangatan. Amangan mo nuyuray pa'y lakanyak. Mabitlaan, aginawa ko nanang. Ti trabaho, iti da iti apagtaengan kat saan apasig nga imbaga. Unay daytan kaka. Di ba makatangsit kanyak? Kasta ka day bakit? Wan lakay. Padaasin nakatangsitan. Tay gorno-gornot ko ti buok na paringguyodin ngay ruar. Unay daytan kaka. Kaamak kamit bakit? Saan nga iso ti aga-ari dito'y kunamanan? Awan ti ari dito'y balay. Ngam addarena. Siyak dayta. Unay daytan kaka. Iso adi nalapad padasin ng tagrena-rena ta siyak ti rena kunamanan. Malarena. Bay among tin na ibagakin ka itay bakit? Naira na lang siguraw amaday ti bagbagina. Ay, awan kanyak dayta. Saan aga po tama diti bagbagina naturayan? Nayonak pa iki diti sakit ti bagina ano kaya na? Ay, unay daytan kaka. Nagalas ti kababalin ni nanang mo. Nanang ko namut na. Agas sawat ang warod. Nanang kumot day jadi nanang tan.
Apaya ako na, mamaditi ka babalin na. Kasla asino nga rod. Ilungtan na kaya. Basta jak magustuhan ti style na akasla ari. Unay daytan kaka. Anong sa mo ni nanang tani? Makigigyan talang niti balayda. Agabang tangaminan. Kurang ati pagabang ta. Nasaysayat mo't lang ti agyan dito, ita libre. Libre pa iti makan. Di mo pa'y kayat. Imbes pagabang ta, igatang talagan ati kayat mo. Maminsan pa'y apakitaan na kiti madiday di abakit takitaan na. Asi maabakit? Ninanang mo Nanang ko na tama nga no, mangag na kat dilawan na. Adula amin. Karen bakit? Pakitaam lang ni nanang itinasayaat, tapno nasayaat mo't ken ka. Di mo tumot ammo ti manglana. Unay daytan kaka. Ay sana siyak ti patudo ninyo aglutaw. Saan mat nanang? Da kami kani Karen ti aglutaw. Isu taglutaw saan na si ka? Oray asino ka na kami, mabalin lata. Tinapatag kit saan ada kayo ti agluto. Nag-importantin tumad na diya tao. Ada ka di kapungtutyo na na? Dagiti pa importante at tao. Awan mat ka di ati pa-importante ka na kami nanang. Ibagam kin ni Karen, ta saan nga agpa-importante. Saan nakasta ni Karen nanang? Ta kanayon ko abagbagaan. Sigurado ka? Wala nang. Unay daytan kaka. Karen bakit? Umay kanta mangan tayo. Diyak kaya ti makigiddan kadananang kentatang mo. Apa nga Basta diyak kaya ti makigiddan amangan kadakwada. Iyag mula angan dito'y siled ti kanak. Sige nga ron. Ngamiinton maminsan. Makigiddan kan kadananang kentatang tapno awan may bagbagada. Kentapno nasingid kayo di tunggal maysa. Ado pa'y lasaom. Ala umuntim makan tamangantan dito'y siled ta. Unay daytan kaka. Nay, apay ngay paano mo day tamakan? Kaduak ni Karen ang mga ni Jesselid minanang. Agsakit ngamin. Agsakit? Wanaw? Di na kayat ti aginaw. Iso asan na makigiddan amangan. Agsakit na lang. Inakarot ipadoktor inton madamdama. Sige, taipan ko na ito kanan may itisilid. Nagadulaki din apa importante a tao dito'y lubong jaske. Unay daytan kaka. Mangan takit bin bakit? May amon no itisilid na ti kayat da panganan. Nagmaday ti saan nga gigiddan amangan. Nasaysaya at dwa talagang agsango amangan bakit? Ngamtay kasangom ti kagurguram. Uwan mo't kit di Angam kayat ko ang mabantayan ti panangan na. Diyak kayat ang makita nga agrarawat ti may sasadot. Unay daytan kaka. Talaga adi mo kursunada ni Karen nga agbali na manugang ta bakay. Madlaw nga men. Ti anya? Nagalas ti kababalin na. Diyak kayat ti kasta. Amom lakay. No nasaya at ti may sa tao. Nasaysaya at akpay. Ngam no mariknak adakis day ta atao pagkayaban. Unay daytan kaka. Awan pa'y naranyag arupa na ito babae. Apay akita-kitaan nak si kaalakay. Bastos at talaga. Kurso na din Awan bain mo. Sa anak adakis sa tao. Jaklamukan ka Sa anak mat adakis sa tao. Naglaing ka nga gipapan. Imbis ngay sakit ka, saanan? Kanayon nakabastusan. Hoy, si kalakay. Diyak pagtatakkunan ti panangisakit mo kanyak. Pinangawan na ka. Si Mairo at talaga. Unay daytan kaka. Bakit? Apay nga kulkulong ka kanayon. Rumwar ka mat Makiinistorya ka kadananang kentatang tapno may singid ka kadakwada.
Jak nga rod kayat, di nakman pilitan. Unay daytan. Narel-relaksak dito'y unag ti silagta. Mala, adakan ka rayta. Saan ka apilitan? Nasayaat mo kasta. Tinapatag kanya kat makapagkinaawatan ta. Jak ngamin kayat nga agririta. Awan mo ti makiriririkan ka. Apay nga ro na nakamissuot ka. Kagura naksamot ka rin. Saan ka man adagulit? Agpupudot ka kung naktumay. Saan ka adagulit kunak? Di ka makauawat. Masursurunak lang arudan. Kasangsangpet ko, kasurunak. Saan asika? Datayo mo't lati agkakabalay ka dananang kantatang. No saan na siyak ti kasuron mo, di isudang around. Nasa umon, agtalnakan. Uray daytan kaka. Hoy Karen, apay, dagita mainawan di talababaw. Diyak mo Saan kumot ananganan dagita? Saan mat asyak? Siyak, ti patudunam nga ginaw? Na, apay ako sila panak. Hoy babae, saan pa'y anayanak ti mangkusilap kanyak Ano adala masurutak ka sa bali alalaki, pumanaw akong dito'y. Tamatam, nagtatadam ako mita kanyak. Agin daw ka? Wano saan? Dugos, dahito yung babae. Kaya't naksamot asang doon. Ang adasan naklaang. Oo, naidaitan kaka. Pumanawtan dito, Jojo. Apay manan. Jak kursunada dagiti dadakkel mo. Awan mo't ar-aramidin dakan ka. Nauyong ni nanang mo. Kan kursunadaan nakmot ni tatang mo. Anya? Iso a pumanawtan. Kasaritak pa nga umuna dananang kantatang. Sige, kasarita mida. Kalpasan na, pumanawtan. Kurang ti sweldo ka pagabang ta, bakit? Awan ton ti extra money para kin ka. O di, ag-sideline ka. Anya? Unay daytan kaka. Ampang dayja babae. Tila'y pulpulong na keng ka. Dayta manan timbagala kanyak idi akursunadak ka na. Lagawa na bain na. Pagbalinhandak pa'y adakas nga ama. Jak kayat ti kasta babae. Oray siyak. Jak kayat ti ugali na. Isu asika ti agpanunot Jojo. No da kami ti pilyem, wano day ta babae, adi mo pa'y amu tinagtaudan na. No sa di no ki di tinang pidpidutam kan kwa na. Di mo pa'y amu ti background na. Nanang. Nay, ada mo tagap-apo dita, kita man lakay. Mabitlag ta kita. Oh, anya Jojo. Ti ka di ibagbaga ni Karen ti patsyem. Wano da kami, anaganaken ka. Mati kawak nanang. Pinastrik ka na ito na tao. Ada nagpatag nga ipakamuna ka na tayo. Asino da ka day? Isaw ti mangibaga iti kinasasino na. Kadenggan tayo ti amin nga ipalgak na. Una daytan. No kasta, nagkasara kayo ka ni Karen? Wen. Iso mo lagayam Oh, Asan na kayat ti makikalay sa ken ka Jojo? Tada magayam palimod ti jas kiadang nga. manungal daw a pinalpaliiw ko. Idiadda na kay baga kanyak adito'y alugar ti nagkamangan na. Nakikalay sa kanyak gapoy ti kwartak. Ng pinanawan nak, idi nakita na ti anak yo. Nagalasan nga aramid ti may sa babae. Balang kantis mo gayam. Ayan na kadi. Agkulkulaw nga kanayon iti silid na ka ni Jojaw. Mabalin ka di aparwaran niyo ta agawid kamin. Pagtatak ko ng pailaang ti kasta kita ti babae. Di ka pailakat ipadawat iti lalaki akas kenkwa na mulaang. Saan kung ipadawat ka na? Anya? Ibalang ko. Ha? Ay olay daytan kaka.
Kano ibuleng na. Pagtatak ko nam kadipay apidutan, Jojo. Itatanam mo akong ti amin. Diyak kaya ito na makita, uray aniniwan nala ko ma. Nakasaysaya atak atao. Impatag ko iti kastaunay. Gayam, lukon naklaan. Manluloko na ito, babay. Langa nalaangad ka mangluluko at talaga. Agoray ka man tenakparwarin iti silid. Unay daytan a babae. Ay, day talag kulkulong tamom, tapno maliklikam ti trabaho, sadot. Apa pakibibiyang anak? Rumwar kaki din, tapumanaw kan iti daytoy a pagtangan. Talaga akayat kung ti pumanaw idi pay laang, ngamlaplap dan naklaang ti anak mo. Awan pa'y panagdaydayaw mo, bastos, rumwar kan! Wen! Unay daytan kaka. Ada ka dito'y, Mindo? Anya may mukukuan dito'y? Na ito tisungbat ko. Agyaman ka. Takas talang teramidakan ka. Yan tangay inarabis na kan. Saan ko napasarunwan? Tanasaksakit pa'y teramidakan ka. Anya taramidang? Kuna nila kayo mo ngay bulding na kan. Kastamot teramidakan ka ita. Sige. Mabalin mo ti kumayab, sakbayas siyak ti mangipalapal ka, sweetie ka babae. Pumanaw kan, kunadala nga rudan, di ka pa'y lagkirin. Di ka pa'y pumanaw. Pa-importante a babae. Kasla kala asino ngagpapa-importante. Awang gayam ti sirbim a tao. Pa! O naydaytan kaka. Iti daytao'y apan nakasukal ti palimod mao. Wano pan nakabistawm. Agbalbaliw kaan ka rin. Iti kasta, nasaya at tao ti pagtungpalam. Unay daytan kaka. Pagayam ka rin, agbalbaliw kan tapno ilalaenda ka ti padamatao. Ken maparaburan ka pa iti gungguna manipod nga to. Nulaket ata agbalbaliw ka si pupuso. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Pa-importante. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.